I fell in love with you then and today, hey. This serious, baby. Hey, what's up, beautiful people? It's your boy Victorus Ginger Boy, and whenever I'm in Hoima, I watch Chitara TV. You too should continue watching it. Subscribe to the YouTube channel with Julius Chamuhendo. Keep it up. Tukubasiima nywena bakinya kuli hantekaniza ekiyererezi Chitara TV amabara Julius Chamuhendo musajja muliso mwe haba moli mbana badi dogo mukuonga owempaka atenyi mwebale muno hona hali mukali mwebale muno abakutuhondera munyamaseze embaganize za Bunyoro Kagadi Kibale Akakumiro Kikube Hoima Site Bulisa Masindi Kiryandongo by the district za hano Bunyoro hano ezisana zitaloba na part of Bunyoro hatinga Kiryandongo egyo Kiryandongo rulira kimwe haheru muno ya Bunyoro baitu kandi district za Bunyoro ezo zone mpulire bakwenda nguna kinanka Kikube giha district manya nanka kulinka Kyangwali hadi rero district bakubahaja ngo Kyangwali ta nkoto muno bakwenda giha district hadi ne bankoto muki mpulire gen analysis so hati nyo sometimes are information eye mpuro ko ningi bagambira hati ngi bagambira rero we ramukyaba kutuhondera nguramukya inyo nabatuhondera nkabulikiro amabara neira kyomwenda gabagambire bamwita batumbya Benjamin nigamabara gange nyini aga kuno agabulikiro agatukozesa bad dog MC agali esente agakole sente agambesha kurwa akabirikani kaikarakali ninkahera katiyo badoga abantu bakusima comment yao ndo nibagaye badogo anyirira wewe badogo atakyojo kirungi kandi bandi bakuhana nayo ndo ni bakuhana baiti abakazi ni babakira kuhana baiti bakahingura na badogo bakahingura abantu babani baferaho naiwe ataronka Sharoni alinaitwe Sharoni aroho ndiba mweta redia kusemererwa aroho ndiba mweta manya nao Fiona babaho badogo ni bakurwanira mu comment section nao buke nyagani ka kojako kojo kato kagaza mu musai kaga nekichweka akaina akakuteka mu vitamini A Sabari abaguri bagati gabadogo oligisa kwawo jase bafani baitu jase babani batunda bwendanka aba nagao karozira kojo kahandisa badogo jaskeya abasajja bakirana mama wabana nandolerera kwikara na nyiganyiga omubiri ogwo na sigebigita bwenduga mukiyogo nagamba atenyote sisiriza leka nkusisize na atogo mukazi murungi badogo mukazi murungi nyonsa asira abasajja bahazi nabasajja bagenda ndibasalira isoka masaruna ga bebe yago bojara abana basike kibakora abasajja mu masaruna ago kandi arondi akikora akigendereire muskurabo bamaze bamaze kurabyamo bakusara kyawo natandika hati rero we na Julius Kikangwao baita amoni no bano mwana wa mukabo omwamoni yao bakabanyitiro aho kilo kimu ara hopo arodi manyema baragabo amoni yao nanka kwebi harodi ya opposite petrol station ya nanka ya kiza wasuwasegi amwana kabanyisire nyena amasa nanka scrub yaruga kuno yagaruka kuno kandi ndandika kurabya mikono munoti ibere ryange ryafoga kandi kiro kimu kamukaguze nyemugabe tunanka okutoza kiyoko okwenda na nyonya mukaguza wewe kikyo omwana ayijuka aine akwasiro webinanke ebyo byabwe atandikire munumpora ngakure mikono ekunda bamukunye mu ibere rekabalire sero obuzibu nguro mu kikita kwenda kuruga ibere ryange bere rifokere ibere efesa girugire na kuscrubbing nyaga abana bano wewe bakole mirimo hati sasira abasajja niko kurura abasajja badogo abakazi baina kutusasira turabambike mu bingi abasajja tuine bike mu bingi ebikutukema biro bina street aho badogo kurabonorole kyana ekike bikemo hali tukakura badogo ebikemo bingi buli hamu hona
ebikemo binkanda ati arobo kubukulemererwa baddoge kemo nikikoraki nikikutayirira nikikuta ati aromini wani wange kiro kimu akagenda yakora obwenzi omukazi yamukwata yateza amagi yamugamba amazima genyini kusabonganyire bojo inye sitane nyobeze sitane ntemanyire ntayire mueta muleta bapasa bansabire ati nyali nyowawo ali nyowawo paso kumuleta ninyolekane mizimu entembe notanga kuchamba ituka mizimu nentemba abaye bayita tekniki bayita basitani byenyi amazima genyini sitani niye tukema sitani omusajja tayenda yeyende ize basitani kandi atabakazi nabo nagamba ngo sitani ye bayire mukeme agoza abo abayenda yendeze abayendeze mwende itwe twine bikemo bindi baddogo ogenda street awo noromana sibire ibi akabina noromana sibire bojo kandi atibiro bina arobo bino buyizire baddogo nkakemba ini nkolekya kali tutakayizira show akana tinkakolekeze akana kabayire kajyoire gezo jump shoot choka rozet kona kaina mulingo kaukanire mu maguru munu hati okano tunuro mwana no gaido rabojodore kikemo kino da stani bagambire aron nanka kururangwa wayawukana mu maguru munu abana bainangeri bakora muga baino bukodyo bwabo ngo baino buntu bakwikaza mu maguru munu kaikaranika amaguru kana bakaniza kurungu nigawukana research badog kanda ko itakatengere baino buntu bakuteka yanso bakukaikaza munu kakusana nka obanke etenta nkobogama nke balloon ati ni kaikara amaguru gananka ati nguna nige kora mu komunta ine nkobogo baita ramano okura mari kwa mazima gali amaguru ga yaukaine mugati nkakana kalika ebikemo byamani muno kandi ati biro bino nabana basiki ebyo bulega mulingo babireke nabo niko gamba biro bino bingi abasenge ebikemo bituingura ino mwana agena nakurabaho ajoira kagoye kona kakuterera buterera wene ibereri nogawa wewe kine kikemo bano gomanyire bikabi amabere ebikabi amabere omanyire nkabinga ebikabi amabere tinku bimanya munati nkaiwa yabina mu experience niwe na konsobo baddogo bujeta une nuka tugikaire muhamu obe tuka gengere ebikabi amabere bili bingi ati kambu nyonso barabagambira ebikanka bisatu ekikeki kubanza abasaije kitufueraho nikekika ekyenkonompo ekyenkonompo eryo libalisa na omutima gwembogo eryo mama eryo libamisa togamanyira harona gano bagatasongoleire gati baitu karoha okatyo baitu nikachumita lyemereire liti line rekuchumita nofuno bina mukifu yago genkonompo hatara hagandi agaipapali agama papala ago aragama papala ago sometimes usanga cyali babonkeze biri bikoto muno kandi bigwa kubi cyonka kandi abasajja bagamba babyenda muno bitagasa babigwa muni bikoraki batagasa babyenda muno hatari herinde lyabunduka nilitsani niteli lyabunduka eryo eyawukana okatito nere lya kipapale wiro lyabunduka eryo mani litahaniryo ati boli bali kyayemereire libali kotwe bati ndio lina mamani gatito gati niregejabulenge jalita ati nkwendo gaukanize lile lyenkonompo libali yemerere liti baitu litakwe cyo kyamono liti kyonka line lyabunduka bunduka kiri kikoto kiti baitu kiri kiti nikiregeya hati abikebe inakubyawukaniza aroneno kishiripa hati kishiripa niye ibere yosanga kali katito kandi nikabyama byamanu kati ato musajja no baba alinyunyira diri kuli na nyunyirana isana kwashire nywanto isana teira kaseke munanga Maria chaka gama ngweri oliyesokora bosokoro maino sana ko sokora ofuna nagati kama ata teri oliremera yo alobulika nili kulekona nokulukana hata roho eibere erinde yababera gandi agabetage bisirani agebisdan obo butito obo burebe tukageta ga viewers obo butito obo no sanga kali katito mu bageta gebisirani baitu buba burungi bado gotora buri burungi nyoti manyira romo mbanta atago bageta gebisirani
ebikabiri bingi aroyangambire bakinye research ezo muzisoma mutabuki ate tukasoma twaturuka abakitu tatandikaho ekitebe ky'abasajja ekya banu nkalemererwa manyira ati banu nkalemererwa abasajja manya tinkaenda kuswera manya banu nkwenda kumpamu amagezi abo ekitebe ekyo abasajja bayingi munoke kiwe kandi bayingi abayine bizibu abakwenda balemereirwe nkabana bakwangana maka abantu nkabo noija tukuhamu amagezi tukitandike ate oba tukiyete mabaraki uba basajja balemereira association obankeetaga association tusaura nakieta nkajua association nkajua nkatankuka byona mbiro zera association arodo orobosa nokieta nyo wansasira no wanyenda association amabara gayo kyonka baddoge kitebe kikwetagisa ara abasajja banga ataba mu comment oko bajja tugambira tu eibara nyonyira abasajja banga abali ba candidate abalina kujoininga ekitebe bayingi mono bayingi na nyo kandi Julius abantu bangi abakujoininga ekitebe ekyo kikubasana badoti aliyo ba bakuyitagira mune kitebe ekyo ba Michael ogo broka ekitebe kino bayine manyasoko mumanya Michael broka ekitebe kino kikwetagisa abayingi kikwetagisa nobakuba ba Davo BTC banevyabo abo baitu nankaka kigurukamu bayininja mubaza baita kusana kigurukiremo Sam Trigger ekitebe kino takiri mu kurungi ogo katusoke tumuleke halimu bananka ba Shoni Man arona abasajja bange bano ba Boys Dormitory Boys Dormitory abo bona mbaramukizeho ekitebe kino kutukuba handika Boys Dormitory ba Nixon bo ankobia inywene ekitebe tukubeta mu joining ekitebe tukukieta ansasira nuwampaho association inywena nkubahandika Boys Dormitory muje mu handikise tuteke omutema gwo kuhandikisa twale taneta tuina na trip kandi tugenda kuba tubegesa nobukodyo boina kurabamu kurorangu hati wahizira kimu mu kitebe hati antati tuina ne trip tukubatwa trip ekubanza kubatwara mu Asalongo abanza bachwere nemibazi na biki byona ekitebe nuko kurora ngumwemereiro kandi oinakubo ogumire so ekitebe kiroho mwehandikise tujja kubantu bagambira office hali nyamirimo ziri arona be mupibe nkurura bayina kutaya ekitebe kino bondero bayopikia ndamukizo mweno waitu Donald bategeka bakire official flag bearer NRM Hoima West tukuramukizo Donald bakire bategeka akantu niko omulimo webale omulimo abantu bakusima akaruru bagambire kona kawe abantu bakusima Julius abantu basimye akaruru Donald bagambire kona kawe bagamba lengero muno kwikara abantu bona nabaikaramu umuntu wabantu waikara mu bantu Donald bategekogo aikara mu bantu tosa kumawukaniza nabantu abantu bakusima kandi kikusinga kunyumira Julius abayusi bona abasigazi bona bakusima era ababoine Josine tumubaza bakagamba Mr Donald Dogo kyo kitufu kyenyine kimukubaza ata muntu wabantu kandi ayambira abantu bayingi ayambira abantu bayingi kandi ate oyiroho nekintu ekindi kangugambire kino no butaba mukono gamu araba abalidano betumanyire babetukomera bali mukono gamu badogara bananka bali bamba mukono gamu bamukono gamu bazeibara aba mukono gamu kyonka we byamazima gali nyandi babalizo baitu mao baitu ba MP nyo na bameya nabo habe tukoma bebembezi obo mukono gamu kagwingi mutaise obusente ali abatagabira kimubo kaire kona baikarane nanka loni baitu timuraba Donald dawo mulingo batubagaba ba Princess Diana mulingo bagaba Princess Diana Donald tinyine kyenkusa kubabaza bagaba
bagaba no muntu ondo nanko Obama gwagabe sente but not Julius tinkafunaga chance ku meeting Obama baitumpura bulaka mubaza ogwagaba Obama tinka meeting gabaitumpura ni bagamba tubazabazaho timanyiro buntu wena nyakuli haino mukuru wa mpago yeba moti amoti Obama moti Obama Obama moja mutugambire nete tuliyo kuno mutusembeze Julius niyo ikira batusembeze aragambire ti batwaire sente tubayo sente kyonke bintu bituba tubaza amazima Donald batigika gaba kandi ikara mu bantu ego Princess Diana gaba kandi muntu wabantu ebintu abikozera makujamba musagamba tukubibaza just ebintu ebyabantu bakozere nyoti ngenda kuruga Julius ntanake kusima omuntu taine kintu kyokoleera abantu baho kyokora tukusime oyino mulimo gwokozereki ogwokozere niga amazima nyowe obuyire buwona Julius ndo kubaza amazima abo kuba amazima gano bataganterere kandi nebishuba batabinterere nebishuba harobo embibaza baita ati banzo baza amazima hale timu ya Manchester United yojwaire sasa kandi baza amazima geyugambira amazima ogabaza amazima genyini amuri mwagia tuisa press Julius baba ile banyisize press kilo jozi nkatana baitu gorukipa mubingi bojo onana tima onana gotaba yonkize zibakutera abantu ni bale mara bojo ni bamutere nkizo ku mukono ntugule mara nubo bakamuhindura obakaije na yinde kuruga mu Afrika tuinonana mukizi azakuba yaizere na irizi eretira mpaka coach kumurwa eminamba abafirika tuine nyota yesende kyojeke kikubetinga muno kirani kibetinga boje na nyaro hari video ndezeke ni bagabo boje kiwonana na betting bagaiko nanda akubetinga muno boje ni Julius etima kusembera ikimukuli nejane tukole bintu nkebi ekabakole kyajabo kyakaraba kwa namuri mona kudupa muno tosa kwate nambo kakwata kubimo inuka mutira katibu baitu okakwata Amadi Diallo kamusambise ibiti kionka okakwata striker okamutera akatebe kandi nigo mugaso gwa muleteye ati kionka abakazi abaina abasajja bakwagira maniyo muikare mu wegendereze mbakwate bwedede bakwikare emitima ebehanikire bakwikara benobere kandi obankubanyiziro mukato ina kunkaguza kiki manya bakubana kyaruga mupira iyo kyorakora mutekere otwize tukuokya otherwise kandi tukuokya tukufuka kuba tugenda gandi tokya pressure zili abaina basajja bakwagira mani ashitiyagambire ungwasangire gekyojo amuri mwegyo ngo tibagamba abantu bakanoba manya biki we akwasire gamuri mwogo ongu akusobora kukwata namutugira kibuna mutera nyagamba ashitiniyo ikira ngwe omusajja byakutukora baita yo mani amazima buli timu izire tuteire busawo timu etakututere baitu mukugifuirawo omupira tukusamba baitu wini baitu tali abafuko abakusa kutuyamba mukaturogera boje timu egyo oba hakiri nyekizi mbaga kiri kimu onana ku betinga muno baitu onana zikubateza ekiyakozere joezi tajagaruka kufuna mupira mali tajja kukyora kufuna ekyo nkiyetegereize tajja kyora na coaching ngeri yatunuliro nano kando bamarali tere goro nilitanka kusike stock sikuno na basin guard ziri no gambe socks ezo zibayire awo nkalirora buli izire mu Uganda kuzimba atalirode nirizimba onana bana Uganda nanya muri tuletere kizibu bojo mwano nano nanafoko nanangu manya mbulesingire Afrika mugenzi wa timaine mugise imwa mwaire kabanka baita arone yangambire we kwagire timu ati na Uganda Cranes nakyo kiteka pressure Uganda Cranes nayo bakagiha mu ijweri by Uganda Cranes jweze katuhama sanyo Julius katuhame mpira nkaniye getwasemererwa tekarugagana munanka mu bibinja tikikaba mukiapa kikiachana tikikaba hoga so na ijweri nankaba kagitera mu FIFA Super 8 kitaro FC niko gambe timu zone zetu kuhagira
pressure muina kuguma buguma abakazi mwesibe ibiro omukoko n'abakazi nabo kabakega kano musajja tolina kumubiza mbiro kutanga kya 5 kya mukaga kya 7 tuba mipira abakazi n'abakega kusakwagire mipira Mr. abakazi biro yo okura kitale FCSazi n'abakusaba bantu abakusinga baruba tana team baisiki bakazi Mr. Oyireho nkwenda kubaboni nga bahafanizi ba kitale FCSazi bakisiki ntandikire kuhura ni mutandika kwebanza bonna abasajja babasayiningira bahiyaka abatima abayisaba ojo bayita abahiyaka babasayiningira mutandikire kubebanza mutandikire kubarora tukubanagira mubasige bisirani nkubagambira abojo bayita babasayiningira bahiyaka babona mubeganyine mubaleke basamba umupira aro okujuka story yabayiroho buli nanga kitareta kagenzere mu Premier League haraba kazi babirano bagambira bakwekana bisirani kandi ati bakadu arebisi kibe manyire bibisirani niko bikayikara ni byediyankaza mbasambi ba Kitare FC baje Julius abakazi bana bekisirani tutanke kubakebera bukebera amaguru bakagama mukazi baba no kuguru kuri straight kuri kubabatayi ngo abanekisirani kyamani kutaina mwaka ina kanu baba ne bisirani Julius oguru kwa kulimo ki cyonge kutukurora hati nyowe nyankugambira ara bisiki byemanyire bikara nibye diyankaza mbasambi baitu ba Kitare FC kandi nibyo birete bisirani abojo mubaleke abasambi baitu mpira mubaleke basamba mpira babeganyire mpuri batandikira kubebanza nwenye nanka wange mutandikira kubarabya waina kale jukarungi mutandikira kutoza inamba zabo manya wahabogo manya mutandikira kutoza inamba zabo ebisiramu twale kule bitirani bya etime yetu mugireke kiki Arobo nduka mumbera tukuteke bwa mwesimbi Arafat rolling chicken naba kuteka mwesimbi Arafati bokwano tagenko kenungi yekyo mazine nkoke zikwetorora kurungi zomovene nungi kurunge zikunura ojo kusanga gakaraye kasinde Arafati birobine kindu kyamani muno okimanyire buli mukazi wena bwide bona bakira bakuliye nkoko mu Arafati Ijozi nyine kisikia kinyagenzere nyakigamba wewe kyalero kangule akokoli naye okole kinandikyo nyonkwende nkoko ya Arafat nyamugamba kandi Arafat enkoko atinyata kwebuza abuza akasente katakumara bati mwe Arafat akusana kuhora yi omanya business Julius so no gitayirira muno otyo tonka Arafat line abantu bonna nkuraga Arafat chicken nkoko ya Arafat nkoko ya Arafat niyo tukwetaga abantu bonna nikyo ati dijuka tukabaya abukoko buli bwanka obwa street kandi akutunde nkoko nkuru itali bino obukoko bwe wiki ibiri nkoko girya kuno gihura ne nunkamu onanko omubazibazo akutunde nkoko nkuru nolya nayo nohura ngundire nkoko nungi so Arafa ari aho industry nyume kyombeke kya nanka kya bunyoro kitara kingdom ekyo mukikube ekyo kyombeke kitaho nanka Stanbic ati just yeke kyombeke nojja kusanga Arafa kandi akora na delivery Arafa ona haloli oina business ndi Kiganda ndi Bujumbura ndi Lusaka hone nkoke kuikao Arafa aina abasiki Arafa ina obusiki obunyuma obusavinga wewe Julius kandi bona bayijuire bubandu bwisane nkoko zenyine zibo kutunda box body ainana box body ndamukizo staff yo mwarafu awo inywe nambara mukizo bayira arafu bayiziki walezire watunde nkoko abo mbo wenyini bayisane kiyokulye kiyenkoko tuwara mukizo enamba ya arafa mpereze enamba ya arafa enamba ya arafa kabasoke bagibasomero hano bagibasomero kwa netaga delivery oli mu office oina oliboli busy kwetaga kakoko kakwikiwa mu office hona halo kali una arafa muterero mugamba arafa nkwenda nkoko ndetera hano nkoko kandi arafa by the way taku nanka nkoko zonkwa by the way chipsi mandazi chapati enungi byona arafa kozereki byona arafa bine kusamu hikira namba yesimu nginuyo ogina teremwen togina ongisachinga hano hata arafa kankusomere namba ya arafa enamba yaye 0 musanju mukaga 28 kinana na ina 5 na muenda
ojja kuba ina arafa owenkoko akuha enkoko zoona enungi muno ezokwetaaga so bad dog abasajja balina complain y'abakazi bano omukazi akwijja n'atanga kusaba ekyokunywa ekyakusaba takigenda mu kilasi yakyo bata abakazi nenye mwetegereze kilasi yawe omukazi bokuba nomanya kilasi yange ngo amazima genyinite kusana kusaba waini okusaba yaki aro kilasi ze mikomboti oli kilasi ya mukomboti kuno mwamoti kuno mwatoko okusaba omusaija nkwenda gilbis nkwenda wine nkwenda whisky abasajja balina complain agamba ngo abakazi muhingura ine no ati ne kintu ekindi kikusana arobo ogenda nko mubara okasanga yo muisiki okamugamba okunywaki otugeza aina akachupaka boba akachupaka kabia katasika oba kakika nibobo batasika bo siminofu bakya kunywa mukika kyogamba nti kunywa tasika niyo nginu nyina bagamba kunywa girbis kiro kimwaro ediski no wekaguza n'ogamba rwanga wange nkukagwiza okunywa ingambire kyo kunywa ecupa eyo ina nkugulire nkuongerere nkuhe ezindi yogo gwendaga areri sikigiro kimunkaba nyine bare mo yendo nyali gamba onyo kyo kunywa kinkarra chale riskiri imperere kandi ndizoka kurungi baitu litaina kyo kunywa nyejo ko bwemba mbaro monywa ka Red Bull kandi tabatanywa mwenge oba ka soda hani nyali gamba okunywa misali yangamba nyonywa wine zonka nyamutuno nyagamba atonu onu nikyai kairana tena na kyo kunywa basajja bonna bakumwokokora ati badogo arekinda bazike kiba ndia sana mukazi wagambe kigambo nikikubiza no weno kula takuzoka na wine kilasi tizimuli atara abandi abagiro muzengu tunyo mugayiga agenda tunyo tumuomye ati badogo kyotamanyire arabo bayizike aba mubara ayetegere ati bogenda kumugambaho arolera kimuna cyana muri mutima achana gamba yokere yayi funiro kuinukira mu kyale atonu kangweyo omukazi no omusajja no mufune kireke kyonka betu no yende bizibu byabo byone byo inabe male kireke asasulere nto mukama nye nankasta times zange hoirogo musoro manyanyowe kuno muka rent yange hoideyo bojo nyabakazi nanye mukudupa omusajja mutuwale kusigikira process by process mpora omusajja bwakukwainita chuire mu muletire bizibu byabo byono je nakatabo ate no sana gamba byone byali nabasajja bantalibanize ni bandupa ni bangamba kunsindikira kasente byone bizibu bimalira musajja ono baitu kandi ne kintu ekindi badogo arona nabakazi nye mutandike kwezora wezora arahaba abakazi mulingo tubaze gabaine bisirani arahaba abakazi abaine bisirani bad dogo nkwenda kugambira oba tubatwale mba pastor bankaha oba tubatwale mu munywani wange mugurusi nyakojo abamburure baitwa arahaba abakazi abaine bisirani no muramusiki murungi baito kuswerwa ku kalema kandi abakazi barungi tibakuswerwa no muramusiki murungi obwa kutungwa kisaija tikimuhana ekikumi kimugamba anja kutekeraho nayongera kutere simo ola aligikuwata nyone kenya gamba umuntu musiki murungi ina kafiga karungi ino akafesi karungi hati abaisiki bali mu bad dogo nyone kenya gamba abaine bisirani bayingi kandi abakazi abarungi abo baine bisirani Julius nicho kora abakazi abarungi nkoze na research team bakira no kubaswera osange kikaze kibi nicho bagulire motoka kiri mu business kiri mu hardware okusanga kiri musajja kere business ya mani baitinya abakazi abarungi muine bizibu bingi mukuswera ati nyowe inkebe bisirani bye nkugambaho arome siyo nyarozere musiki murungi kuzuka kurungi ina kakala karungi brown ala natural kurungi kafiga karungi baitu nyamurura kasimuka kwata kalao kasimuka tiukati bojoyi hati nyatekeza mutima gwange maro mwisikio nuko akaburu abasajja bamugura ni simu ya mani mutaina na musajja kusamu suppose class za iPhone
Abaisiki arabaina ebisirani. Nanyo Julius. Munywani wange Pastor Nicholas Kasaija, munywani wange wakunaifa haine neiba bamutabata. Neiba wange. Omojo. Pastor ibikenise Pastor nanka Sam Kahumuza yes. Bishop David King. Araba sikibe twinja Robert Prince araba sikibe twinda kubaletira muamburule baine bisirani kandi tobuzibuti bakwekenga wewe omusajja yakutwara auto kyonka kutwara mbikaro bunu butyo omusajja wagenda kubyama nawe takwere ne kubyaganja kusindikira musanjo malonterera hayesi arono kutwara omukazi auto simugitera otagikwata arono omukazi kumutwara auto Julius tomutwara auto kyonka ekire kenyini iwogena mubara tobana kizibu kyona ekirekyo nibo barabani barwane jubera kwata yu ekiro kyo mutwaire out nibojja kusanga bachwire njiyo abagitwire so ba pastor mulingo tukababaliza abanywani bange tukwenda mutuyambeho nyo wariho rukara rwenja kuhandika mulingo fanere kwijja Apostle Grace Rubega kwijja hakisahe boma yes tware by force misinga mwaka yanja hati mwafanero hano kandi kayanja mishaka sabira abantu bayingi hata bakibatagenze abantu bakizire amazima lero na nyonke ikiriza boli nyakanizaga nyonyi no muntu wanga yakizire akabalemere kira atakuyimuka misabiro bina kuliba atakutora na business zayi hata abasikinkabo nkwenda tubasibe busiba muguha tubatwali kandi okura ebire bikira amazima Julius omuntu boyetegereze kizibu kiyawo kiendo kyanguhire okoleki osobole kijanja bato okusanga omushiki ofunire Julius akununke kikara ekyo omushiki okulenga kumuhambisiriza mushiki murungi baitaine kizibu kikara kandi badogo busahonke ekintu ekita kizibu ngo kutunga omushiki tugezaina ekintu ekimuro kukimugambira hati iyo badogo kimanyire kizibu muno kutunga musiwa ono kuhura ine kikara hano goba mutandike ente no goba mugambe ente tuino mushya kaba muzini baita nanunke kikara kyonga ombeso kimugamba amwano banga natoza na mulingo rakimuga ati iyo ogo kirioko muzini baitu ngamba no mwendo mwisiki okutandika rakimuga ati kikusana nkobo kwa no mwisiki ayo manga ine hati badogo ayo manga no kumaisha hata ina maize hata ina wuta hati badogo umushiki kogo kutandika otamugamba ntawe unankai ojo Julius ebintu ebimulekaga kubibazo buli kulengo kukulekia kale nyolekia iyo kutandika otakumugamba ntawe wewe nankai wewe oyo mere kakikuramu okimugamba ota ocha kumurabara irara bano murabo mbambanywani no mbamba bati totanga kulya watermelon zino zikuyamba ndiye binyobwa ebyo nyobanyo obano tandika mugulire yobu obutakulibwe kijungu obusera bintu bingi no mugamba we nkondo yindule hati mukuhura hati kikusana no bakuba batugeza ine kikara gendo mutolezo ruihuro rumugaye we nkulete ruihuro runabe ruihuro ruyambe kikara aro mugulire sabuni za habezo mugankule kugulia akasabuni kandi aliyo emibazi ya habegyo emibazi ya haboni Julius niki akizire kuyamba ebintu nkebi eba biremera ati nyo Julius nkabane kizibu kyo munyanyinga kyonkaba kampo munyanyinga ne senyigebe byona nyabiye bwangu bitaawo nanyo kishana nanya kwatwaga munaka hungura hate kizibu kyawo inakyanguire ebintu bintu tubibazangu abaishiki ngo tukabanova habo kuba tugenda kubaza abasajja omusajja tasakwenda musajja mugenzi wayi era nabakwendanga na omusajja no musajja gyonsobi nkoto government tekikiriza ngo ebintu binu tubirora mbakazi ati naite tulina kuruga into bazansonga zaki za abakazi ebintu bitukuba nturora abakazi abamu bagamba ebyo byojo bitulemeiroho ebyojo topic yone fokere abakazi kwaha tubani tubegese ebintu bimwe omugezi no ihamu omudoma no sigaro koze na bitwikara nturora yes abakazi araba nunke bikara that is the fact no sango mukaza ina mazombo no mshandu kitango msikaza ina mazombo araba aro abokusanga bayine ebintu bibateire kunenyuma nyuma bino nibisane bipampya Julius koko zeri sati ya mana bakazi bono bali basile mwa ibona tubona mbaitira ine baddo gamba iwe nyoti indimu
nyonka kugambira kiro tulitabuka obabiki oli bihura mbaire nyesimbire obaire wesimbire ndi kugamba kyoko mukazi wao bakubaine ekizibu tubaire tukugamba mukazi wawe nanke ekizibu ekyo kununka mugendo muguliro obuhoho mugawe nkugulira akahoho kano abo kuba kizibu muno kimugamba usaga nti awe kandi niwo musajjo nakurwanisa muno kururo mukazi ogwo kozereki hakiri yotandikire mugure mibazi ya bono mugambe mibazi egyo gikozese notamugamba kire kigambo kyonka wo mutima nakikenga nagamusajja wango na akukenga abaita ataronka nyeya horongokere nkugana nkayo kununka nkikugamba nyo abakazi bali kulisa obutwa abakazi kugamba iyo Julius omukazi yali yayendeza okuchumita omuyi nyunkugamba tabakini kusema Julius omukazi yali yayendeza okuchumita omuyi okagwera bugoro kamuganda nkayo kikenge okumanyiza nasonoka hati Julius no jano yendo mukazi omukazi ntamanya ati bo kimugamba kikora aina biku mubiza gabulikiro ati cyalo ja bulikiro nkabulikiro no gamba kanta embyam kumbo mukazi akubazire kandi nyo kiro kimu kagenda kuimuka nyasango mukazi ala kitabu aina akashiyo nyamukaguza wewe eti ndabaze mpako nyamugabo wewe kiki akashiyo kakyo gya kwate bitoke muire buno ngo anyo nyino busungu ati Julius no kankugambire kino ntakyole kubyama ati buli abakamba gambira abasajja abakazi bano bagire emitima yabo kandi baserekera sita zabo mutima mono boro atabukaga no mukazi badogo tabyamaga gendo gambe nta ikara mu ntebe orole TV bakugamba atenyiwe kotakubya akwa haro mpire gujja kutandika saa 8 gwekiro enkwenda gurura iwe ntamanya umubihirwe abakazi tubihura mawule ngo amusazirogo akusigobyamire kandi sometimes cyalo obojwa emyaka era bironke 5 omukazi ogwo bakaba naenda kunkorake amazima Julius no mukazi nkamweganyire habo kuba eke kintu kikanga nkatekereza ebintu binyaga mukazi onasa kuba we naenda kunchumita omuyo gwa mutima akaba nagenda kuchumita eiza kusala obusoro aganajja kuchumita kandi nyukabuli tukatukyali babanda muno ati tali tukuzire obujunanizibwa bwingi ati abasajja buluratabukaga no mukazi otabyamaga kuhwera yo aromunywani wange okono mwaye tali ya mere omukazi mubihirwe agira makaga asatu akachwa memere yakagiyeganyiro no mukazi akagamba kunyita kaire ko nyongo gaba bakazi bagire emitima yabo so hati nyoka nkugambire kino abakazi baserekebe ensita nyingi muno nyobwe nkugamba nti borabihirwaga no mukazi otabi ate omukazi asakwa ule kiniga nakyawulire emyaka n'emyaka nebiri na kolekya na kandi nuko okurolera nti badogwe okurura bana abasikebe bagamba nti bahole sometimes baba barungi kwikara no mukazi omuchulezi no muholo ikara no muholo abo kuba wabihirwa mutabuka nibiwerao kana kusobora na gandi kutera baita ati banaroha abataba chulezi amusa omukisiki badoga tamuchuleza abamuzibu mafia omuntu yahule ensita na yahula obusungu hamutima kandi omuntu wena nagamba malo mushikyogo nwakozere kikorwe utakinira utakinira era nyuko nuko okurura bana abasike bagamba bahole biki bataha barungi musaku munanka ni mutabuka ni basunga mukazo muhole kandi Julius abakaza abahole batabasweru baswerwa habo kubosanga omukazi omuchulezi muno ebire bikira tebaswerwa aba habo kuba baba ne ebikorobere byabo bitakusoboka baito omukazi omuhole musanga ali mujarukia no nikyo korora nebire bikiro sanga omushikyo omuhole ahoroize munogo no kutwala enda tikiba kyangu Julius mubakyara oni bagamba go mushikya agenda kutwala ende kyana kikahoroze kyonka no sanga bana bagamba gabachule bona bakabatweka kyaro bakahuwa aba abo kawa baisana ba sister nti baba babikira ndakieta baita amazi magalinti abakaze bagamba bahole baswerwa baswerwa ekyo kubanza omati naturally omuntu bobihirwa obwina kuturukiye ekiniga kandi botakiturukiya hati kikusana roho muntu bwatunga ekiniga akungana muno hati bwakungana muno
ekinigo omutima gwa gugoraki gutekana akiturukize hata rohondi arahabandi tatoka baitu nachura hati na nyowe mwembane kiniga Julius nyenda nkungane oba banyoti nkira kungana nkira muno kuchura ningeno munju nkoko ninchura kiniga kiyange ninjuko mute kyankozerege ati nigutekano go ni muyaye kiniga baita hata rohola kulecha tikimurumire atakuleka saini yona abo baba bazibu baddogo asano kulinde kiraine kiso nkugani gogo ya yemukira aina omuhiyo iyo jagamba mukazi wange atamurungi tatoka baitu aba baganti mukazi wange atamurungi tatoka akankagoza baitu yo yeyetake namugamba nkozereki kani kumba ine nsonga zaye zataga yawire omukazi nkamuleka Julius era nyomba nabwire bunu ntaro myaka 5 nyuma bunabwire bunu mbantaro amazima ntakyo kubyamu nototo ejagano isanga ni baitu baddogo no busumi bwenyuma halo inababanda bewakwanaga bama abali babanda muno ati nyontabe mu bakwanaga babanda nyontabe mu banda oba abantu baramukiyo na nyoka ba mafia baina maka watu baramukiyo ndeka bona bakabaswera abamundeka baimanya watu baramukiyo baitu bali babanda muno baddogo baferu de maso ajeje baddogo okaba field masho abasajja cyalo murawaga ni muturamu ndolege ngo omusajja gwa kulibata batarabire bintu bingi mwebale muna bakyali antekanize kiererezi tukubara mukiyao baddogo nuko totuba mbigambo byaitu tibiwayo bibabiraira but sometimes tubantu bazamazima ibindi tutera mu tochi kandi ebintu bino juda so tubantu bibaza bibamo okwega kwingi tubibaza ntuseka ntunyumirwa baitu omugezi nakomamo omudomano ikarota kozereke otakomeremo baitu mwebale kutugonza abakutugonza masindi abangaye baddogo masindi abo bakugonza muno ntekaniza yaitu ene kiererezi masindi kiri rero kiri andonga omano kagadi 40 ntekaniza mu kugonza muno hano hoima mu rubuga rwa hoima hano tuna nabanta bakwikara hero Julius abaikara nanga mamisatu wikara ntubalura abali Saudi tubaramukize bafande bonkani nabo baikara mubarak soko ni barwa program zaitu abalo maduka nde special wenda mukizaba kadama bakagamba bojeti tubaramukia leka mbaramukiyo abana bayisiba busikia bali Saudi mbaramukize abali Dubai mbaramukize abali Qatar abali bona bagenzere kuterekeyo specifically bagenzere kuterekeyo mbaharabu leka nibomba ndamukikiro kinu mbaramukize tubenda muno mwebale kuwatchinga gebintu byaitu binu mwebale kutula following aga mwebale kuhaga like subscribing muno baitu kubaterera mutesiga munabasajja kubahuza sente zanyu muri kuno muri mutazibahuza abasajja bakusinga bayaye muno bayibira abana kandi bangi abamuruzeni barugaini bacura atafune ya de kintu nagaruka ko yiya bweyiya so reka kuhoroza ukagwa mulavu ngekisajja kinagire mulavu sindikire sente leka nkikolere birthday leka nkikolere surprise ndoko zimukolera zaki okora bya akasente kawe ka horoli ka spending ohikire hano nyosa ginkolera ne musajja teka ine tizakulya muru kwe badi dogo mutageza kimu mumanyire akasente wama mukahura mu account zanyu fixed deposit account zanyu ezo emyaka 2 emyaka 3 emyaka ingaho muri garuka waketingira nabanyuwani nyo kugambira amazima Julius nyo mutateka ina ati ono yanga notekana nkuramukiyaho inywe n'abaikara ni mutuhondera ntekaniza yaiteno mbenda muno tingenda gambo ono nindamukya n'abantu bange abaikara ni banteka makasente Julius na nyinyi n'abantu abampa kasente ni bambeisa mutawoni muno Sky Limit nyinaho mugenzi wange nanka Muhammad Electronics aho na family yeba inembaga kandi bapangizege bidongo byange cyali mwebale kumpagira ni ndamukyaho munywani wange Faruku Motorspares ogonjoyede ne t-shirt ya yanu ya United enu nibo ba sponsor banga banteka makasente nawe Julius namukizo mama wawe yaro businsa muramukizona abazairi banga banzara businsa
bana obageno nyumiza bana nkaba nabo bouncer baina station bakoze yabunyoro hano yo bayahoima yo yabunyoro yona bunyoro yona bouncer by the kirungi muno ba bouncer ntati mutandikire kwekora mu mulimo baba mulimo ba bouncer no bunyoro gubaire no gukiyaburamu bado kwenda kusima abana abo bawekoze mu mulimo bamwete batono bamweta mugisa sewali mugisa sewali nuwa bakulira mekozere mu mulimo mwakora station ya bouncer ofisi zabo ziraigura katale kana ka Central Market kuno hali hata nka gym nko mwawe asaluna yambukiro so hati tubaramukizoho mwebali muno kandi na doctor na mugenzo wa inwa mugwera doctor atana makanika kandi bouncer ni babo ba trainer babo kandi hati nekintu ekindi hati arone kinde kimunyirize ekinkusinga kugonza mune kimuterekerezo ba bouncer uniform mwafoka smart bali smart muno nkwenda kubabongaho ningamba nicyo kiyenyineki amazima Julius babouncer biro bino bakubayizire ha muri mono nyumirwa no gamba mali on kintu kikumaisa bouncer baina na ko waza white wiki akuja wena akakaitoka ikona nikanirira ati buli bouncer yajaga numra wena no gamba bouncer wena kandi atwe kintu cha session neke Julius kiyamba muno kupushinga kitu genda iguru era tukusima muno mwena waitu Dr. Bouncer ogo makanika bamanyire nonu mugenzi wayo mukuru akubatwara mugisha kandi ati tokura kakano mukasumi ka politics ba politicians mweyambise ba bouncer bano abo kuba bumugendo ko mbantu security yanyina kuba eri nungi osagenda oko mukutera campaign ibiki kintamanyo ajja kusanga yo munyanzi gwawe awe ikintu kyakora kyakukora hata abasigazi abana bano babouncer mubahe mirimo osa kupatana nawo no government nyowe okubana nyo mu campaign yona sente ziti oba maybe pade sente abo kuba ina association ekubatwara bwire bono no bwakuba akozere kintu kyona ngu kiri registered ina yabwe kumanyibwa tibiri byogama ngwara ijabo ija kukwata kutwara polisi batange kwimukize misango ngukande ogwaterego muntu no government kumumanya so mube yambise kandi na mabara ngamba biro bina mabara gakawekinga apa ali ba bouncer biro bino kiri mabara nagataka wekingira hapo muimuke nkwenda kubonga obachali banga bakitara fans zao baina mande ibakora kibuli kya baraza kiba too much vibe bayamani kya baraza matindi batanka kaikura karafani zao vibe bayamani muno every Monday vibe tubaramukizo nabo bata organize these days baina ba bouncer bali professional bata attack tarafani zao taina ba bouncer hato sabo tiniye baraki akizire bwire bunu kuba mu town neraza mo bwire mpaka egyo tekinga kitarafani stekinga kitarafani zire Julius kitarafani zogenda no ba nyonyi naye bachali bangi nyinaye bachali tekinga tekingira nkagena nyatahamu omuliro gulomo tali tabasajja ba pressa jagamba wewe utafira bote baina ebyana baba nabyo piki zona zilizuganda mpaka kuli kitarafani zineki asingire ebyana byakabi nyoti manyire nyoti nja kusponsoringa tugende kyabaraza kusponsoringa ndeka nyo Julius nkakaikura kyabaraza badman kurasha tugende kusponsoringa ebyana njagenda bwe tingenda kusponsoringa njagenda bugenda tube bayira amazima gali wa makamba gambire aba ebyana kitarafani zibibaye byakabi kando mwanga Deluxe Deluxe kanda out inkubaza hata muka mbaona baba onsaba bili buli chakatano tubaona kaliokao Naro chaliwanga yenda muno kumuramukia ba Michael Bouncer omusajja kakiziro bwa smart ijo mutanga inega boda ngamba naruga kuteze nkaito yayo mubazi yona nemyaga saneti Michael imeka musima Julius Michael imeka musima tukamuya kigumbao timanyire oima ya musima enkaito yone begene miregesereti umusangira yesogobere biro binateka ona akatayi ano by the way boss wa Melano director Dani niwe Dani musaijogo Michael na Gorora na Brian
in fact gorora Brian Michael abana batasiri asamuli very smart yes very organized tukushima muno management yawe egyo kintu tukirora nikyo kyenyini so enteka nze tugikoleire ha resort hotel bayine byokunywa birungi bayine oburaro burungi bayina anything nange kusinga kuba bayina na gym nyobo lirweba gyombaho hano ha sauna nungi kandi ati jo yesterday mbairege mu sauna nimbaza na director mukuru Martin Owoli yangamba hati kandi safety measures hanu zitahawe zamani muno musauna abokuba kurugabule yawaire kizibu kiri kya sauna kuhulika kuli Buziga Kampala abantu batandika kutina sauna na steam baitu yangamba nti tuina safety measures hanu nzibu nungi muno inteje incidents tesana kuba wana resort hotel so baina health club niye singa hanu health club ya resort niye singa kukora nanga gym buli kimu kyona hana resort hotel so noburaro burungi conference halls nungi conference tezuruga hana resort no kuba nda kutegeka show by now kichokalo kusakutegekera show yao byona biba hana resort hotel so nkubasima muno ingena abayikari ne mutondera baddogo ntekanza kwenda tugimale timanyire kikyo gamba aba fans baitu tukubasima busima inywena omutima go mutayihawa musubscribinge sharinge mlikinge kandi tuongera olulimi lwaitu ruongerayo harairoko nabo basobole kwetegeza abanyoro tuliyo kale leka twitaitane kya katane kigarukaho antekanza niyemu Kitara TV mwikale kurungi mubai Kitara TV kwegesa kumanyisa.